Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sikulethela zona indaba eyifika ngaso ke isikhathi umlandeli kaMthandeni ke umfuka amanqele uSizwe Ndlovu ke owaziwa kakhulu kuphela ukuthi ke ulandela lona ke igcokama Elisha uyakhala ke ngesenzo ke esenziwe yilona ke igcokama Elisha ukuthi ke libhale ke ipost lapha ke epageni lalo lika Facebook ukuthi ke abathanda ke ukuhamba mabahambe bayohlangana phambili. Lenkulumo ke uMthandeni uza nayo nje emva kokuthi ke abantu ke lapha ke ey'nkundleni zokuxhumana beveze ukuthi ngeke besamfollowa noma ngeke besamxhasa ke ey'ntweni ke azenzayo njengoba ke ayeseka yena lapha ke uThamara ke owayikhulumela ke wona ke amadoda mbukele uSizwe Ndlovu ke uveze lokhu kule video mbukele ngizokupha yona njengamanje bese uya lapha ke comment section sizwe uvu lakho mbukele ukuthi ngabe ke wena ke uthini ngalo lolu daba lwakhe ke umfuka amanqele ukuthi ke abhale ipost ekanjeyana lapha ke epageni lakhe. Siyabonga. Wrong kodwa lenkulumo kaMthandeni welile. Wrong lenkulumo kaMthandeni, wrong. Abantu bahlonishwa abantu ungathi masubona suphezulu bese ukhuluma kabi kanje ngabantu batshentha abantu abafuseka bahambe. Abantu kumele mangabe bekulandela we-artist elikhulu benembono yabo abayibeka kungento abangayithandi ngawo yenzayo kumele baphefumule. Ngoba phela vele bayakulandela kodwa mwenza nje wena ukhombisa ubancenga ukuthi abafuseka bahambe. Hayi ngeke I think uMthandeni mfethu welile. uMthandeni I think uyabadinga uMthandeni abeluleki ngoba mina nguyena nje mina nami uMthandeni ngiyamlandela kodwa lenkulumo yakhe hayi no angivumi akukhona ukuhlonipha abantu lokho akukhona ukuhlonipha abalandeli lokho omasonda bambonisa uMthandeni abambonisa wrong lento akayibhalela wrong lento ukuthi abantu abafuseka bahambe ngoba nakho manje usulapha phezulu esichongweni ngoba nakho usohlukanisa unyaka ngoba nakho vele uyazi ukuthi usuyibrand enkulu bahlonishwa abantu laba abantu bahlonishwa yabo lenkulumo nami ngithema ngiyibona uMthandeni ayibhalile ku Facebook hayi no that's wrong wrong lento ngoba phela abantu banelungelo lokuthi mangabe wenza into bekulandela abangayithandi banelungelo lokuthi benze njani bephawule ukuthi uhlukanisa phakathi abantu bengamele uMthandeni vele ukuthi kwasiqaleni ayifake nje kulento yoThamara bengamele because ulandola yibo bonke laba bantu laba banevelu nabanganayo ivelu lento esho uThamara but mina ngazi ukuthi wonke umuntu wesifazane balingana ngevelu eSouth Africa bahlonishwa so uMthandeni abantu made bebonisa ukuthi abayithandi into ayenzile ukuthi ayifake lento bekumele ukuthi alalele abantu abamthandayo because laba banevelu bamthanda nabanganayo ivelu bamthanda bonke bamlandela kodwa ke mayizobhala into enje that's totally wrong. Wrong lento kodwa mhlawumbe ngenanga yobuya aphinda axolise ngale nkulumo yakhe ngoba le nkulumo yakhe izohamba isikhathi eside izohamba nayo ibanga elide le nkulumo.